Hi everyone, welcome back. I ngasigi vlog sidi angangi skin care ga hair care ga gi mayamne am hangakpodo adugi matangdo aina kamai tawi semjarakebako ado mase tummingai gi sida yarige ise thabak se lotion hongna ba laidup ka se kat hongna ba se adum hotnai mase tumba si matam de ta hogali habadusu kashu oidebako aduna angang ni hogani matam hogala ga di yamna makhom makhu cham yaubani na ne ai se adum tanaraga yetpagi thabak se am sangda ba haitare mayamna hangakpa pregnancy gi matam da sinaba yaba skin care do ay adugi oina dedicated video semjarake adunga sigi oina di ai gi some se chemical treatment toromba mayam do ai loina lawthokre si natural oibako ai natural se kitang wavy oibako khoide bako adoi ta so aina hoji kitang curl to hanbane ba adu sigi seasonary ba shampoo se aina Love Beauty and Planet sigi rice water se seasonable si seasonable loikhar kan aina hoji ucharamba do moxie sigi wetless Living conditioner ne living conditioner se ai side se khaido kanda loina mak thongnamak taisalle bako si tawgrama matung du da kitang yamna cholinge matam dane ko adugi matung du da akhoi gi curl defining gel haitare Love Beauty and Planet kini sisu aduga si gi sina muk tairaba matam se sa koina styling se taw ho akoina pamba gi curl khuido makhada gi supchalaga akhoi gi paishalaga samje adugi fix to yare aduga towel oiro phadi oiro amana yachalaga thamgrasu yare bako aduna tabida aina khut tawra kandu da kidang mapan thangbada khara yachalaga lairise sumaina nga second amani nga thambai wani adu si matang sida angang chu hogol abani ne yam kuina di semba yadre khara di dum seme aduga konsala kanda side ani sambun pullaga clip chappada adu maina chappe horen kanga paidu da amuk yengase samdugi khukhoido breakfast kobi shak se katane katang hapakpa aduga tanjimane chajimane baby di makhala le hore abuka maya already am wai am chilleba adum mathanda sanara lebana tab nappa yawdo koi nappa ga dum ko eni naraga dum khong ga dum kola nappa lebado taweba aduna pora thabak tawdu ngamdeba khuti ke taweba Gize kara taibani how mana nushina Hi Taro Pidoine Hi Taro Ai ngasai ge kena do samdo tangi ma iru zaban sham se Ai ma Kon de yin ning ngau bra Pige mama pige pamo ama pige Yang ngai ngam dab do Harau bo de yo Hi to bro Hi to lo ya lai jo Sham phazabra jai tobra Pidoi Hoji haurasi magi iruzaloi base nahangai di dum sanahalaga yapane aina video se nambani na phone je pai base ne phone je yengninge na ama piraga toyini ai hoji ucharamba do glycerin je hana masa shampoo to bani na ko samje hana chapsalaga thami ado glycerin je masa myam je hadi makhut makhong loina mak whole body se ai phajana rub tawraga taibado massage tawbiraga adumaina sigi layer sima hana thammebako aduga ai mase shampoo tawgibadudi ai ucharaktre bathroom daga adumaina namdana khotana leibadu yaroidabako aduduna sigi seasonary ba shampoo se ai site ta thokanjaramge kokosol gi ayurvedic shampoo ni si yamna nungai seasonaba ai dum ai singakta dum seasonary ebako mage aduga makhong makhut kai se loina taiba loiraga ngahaktang gap ama thame absorb tawnaba aduda mamai se na mamai di tai di ko glycerin je adu sigi cetaphil gi moisturizer je masis na mai mamai se tai bi re taiba matam se jane ma je shampoo tok do boi ta di long na hi phalaga sana ba kai kai makut masa kai nom pai halaga ne kitang busy wo hen ba adu main tok ta di am nungai ba long nei ban ta di massage to bo matam du kitang aina khut se pressure ma pi ba yae ba ko adumain tawra gane
sumaina phambani na aina kitang wana di taure aduga magi si mamai se taiba loigraba matung se sta body lotion ama layer tawe hojik ti am kangwa matamni na makhom ko dry oini na ne mother's pearl skin si ki se daily moisturizing milky soft baby lotion coconut oil si yaure aduga milk protein aduga shea butter sisna yamna hydrating oi taiba matam da skin se thot lawale aduna ma whole body se loina manangan kari kra yamna dry oi bese phatte ba angang da itching tawbo khotpa adagi keno gumba allergy gumba tawbo da hakachaba thubo do adugumba yam oi ganni ba aduna yam phajana sumaina taibire mako je loina tak tan ma phone je tan yeng ado ai wadi ngang ga tawe ba ko phone gi sidagi na kai gumba sound khara lakpa do ado copyright lakani na aina mute ta thama go no voice over talk sara abane ado aina hojik utli sina fixed drama gi shadow sisigi SPF 30+ lotion ni angang gi ne ko ado sigi PA se plus ahum yawe aduga UV and UVB kaino tawe ba ko broad spectrum ne मासे ब्रॉड स्पेक्ट्रम गुम सिजनबसे सिजना हेना फै मागी अंगांग से अदम स्क्रीन टाइम से खरा खरा सु फंगिदना को अदगे युमदा कादा मंगान कै कै से डायरेक्ट नुसादा नत्रगा सु लोइन फंगबनी न सिगी प्रोटेक्शन दो लैनना बने मा आइना आदा युमदा लैरुबगी निमित खरा नि दुदने नुसादा को चटपदुदा ब्राक सनबर्न तौबदो अदुदा तौवेबा युम मनुंगदा चंगजे यादबदो सुमांग करी क्रा उबगी ngaवदो ओपन स्पेस उबगे अदुमाइना तवे अदुगा मागी हजिकी सी तैथोई से मोगी अंगांगी लंग अमुबा सीदना को मखुत्ता मंगक्ता अदु इसिंग चोटखिबा खोटखिबा दो होरेन पुरी लिसनबदा यामना चोटलगा लैनी नने मागी फी अंगोबसिना लोइना मक तकथोगा नाथोपिरे लोइन कंगहले अदुगा मागी सिगी एयरबड ने इसिंग मना कै कै लोइना मा इरुजबदा फसना तप तप फम्मगा अदुम लोइना लुजबा याए शैम्पू कै कै तौबदुसु फसना फम्मगा ngakto kitang tungda haida halaga ne shampoo tawba thadokba lon yae adugi managi ising phina kaina nan thokhiba khothiba tawboda manungda cho challaga leibado nungai roina ne nagi akoiba kai kai do manungda yam yowba natabida ne sigisina nan thokpane aduga ma se phiron nung season bire yam kuina thambe ya de masam se chotlibani na ne ado sam sigi amo hair care se amo haura se hoje hojikti akhoi nungsa yam phangba na tamni na koi chatla leibande ma de tummage haira ani ba aduduna dry se tawdaba yade ba ko aduduna heat protection se aigi b blunt ki duni aduma ingonda yamna natabada spray khara lawre protection tawna ba si season nei natragana virgin coconut oil leibado aduduna kitang khak lor sinai do mai samji yamna silky oibagi adi coconut oil tawragadi koi thawam da sama do mai na nappado adumai na leibo ko aduduna aina heat protection gi se oina khutta spray khara kapaga magi sam loina makta thungnana ba kitang layer mo oizana ba ko adumaina matai salle aduga aina magi dry tobose samje dry tobose hore ado samje kelhaloi tobagi dry tobose anga se ma samje kele tawnai tana ko adu sikapa hit se piwa loira kan da amuk cool shot se masam se kanga matam da aise 100% kanghan badina ti 80% long kanghan leba ko aduga cool shot se pi cool shot se minute ama ani samgi mangon da loin tawgi ba mayam se aduga si seasoner ba hadi loigra matung da scenery sina aigi kaino ne serum se khutta kitang hapa kan du da samje kitang hit pi gi bagi ko protection ke do laina na ba pollution dagi kari dagi yamna aina ahanna sina ba chang do nati sida loire magi hair care skin care se masamana hatok piraga akhoi gi fruit athaba ga litpiraga ne moza go salaga kai khara lotion bagi thabam torni na ma se tumninga bne ba phone se zum yeng hali ai bai ne lairis yengkhalo o hi taro Hi. samje phajana kange hojiti manung thangbasidi yamna straight way aduna ne yam kana khoi deba ko adagi aina su yam honaba wat khraba matai sidi dung yaraban samga phajana yengchanba samdri tumninga e amase amu che bye taro bye bye baby tumage maji moja ga tongchanbire adagi khongji sibire loire saraga su kumthar amina ne hoji tongrani bye taro bye love you to Yeah.
하이로. 아이씨, 어디는 게? 하오브라. ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯩꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯍꯥꯎꯒ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ? ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯊꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯞ ꯂꯥꯎꯅ ꯇꯨꯝꯈꯔꯦ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯁꯠ ꯁꯠ ꯊꯥꯗꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯅꯥꯏꯌꯦꯕ ꯆꯤꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯈꯔ ꯏꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯀꯣꯛꯀꯁꯦ ꯎꯞꯁꯜꯂ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯋꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ 3 feet ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯩ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯣꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯦ